أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdijem šučuri, čeraja samo mare gospodare, Allahe, stvoritelje, Талахавая, хубаво од вас и си машкарал, створители кога мен створија ко дин упутија, баре благодатија, ниаметија дија, ко дин ислам упутија, и трунка имани ко калби муклахе, баре фадилетија управламенде мукла, хамди лесе ко дуа шукарипа, премаламенде нека овел, а салавати и селами, Biçalaycı kamaruman bu Peygamber Muhammedi aleyhissalatu vesselam lesiri familia ehl beyti leseram Allah wa ashabija emsama nuša olakatrudinente ko po životu ki praksa taneno Kur'ani mo suneti ko borola kao ven ko takati ili pa kaderi. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Halalim kodini. Znači, malo so, ker gam lafitaro Kur'anska ajetija, koto Allah azza wa jalla neli naredini baš u Benu Israil, te kuenano je gdizano je gav, emtehan so god kamangen, en kobor kamangen, pa ker gam em pomingam kaj ko mišljenje, znači tari većina, tari islamska alinija, kaj odoja diz i odoja gav, ko te sinelenge naredimo te kuven, ma ker gam kaj sine o Bejtul Maqdis. Pa palo odoja, ovelanenge naredimo ani diz te kuven, a Allah te narde šerea te oven. Ponizno anulateano dia diz te kuven. No međutim, Allah ker gepe kašuke ki naredba, čak što više marge muj. Leleko majtapi je naredba, pa kuge kod hantelarda šerea ni diz, ola kuge pozindoj kibul. Hem uzalo do vasu Allahima kergalenge, wa senezidul muhsinin, a ukolenge kola čerena šukar amelija delija, kadale uzbanda bud pobuter taro do. Ola većinelen zoizo bud buča, bud bareni ametija, pomingam sosa lenjo Allah azza wa jalla dingja. Ava ova znači je naredba te kvenamo do ova gavano dija diste larde šerea ponizno, ola kuge znači pozindoj ki budhem lelete kelen peske. Uzalo čak je naredba su Allahima kergalinge te kvente larde šerea. A uzalo do ova čak obećinjalinge kaj panda poputer kadel okoljenje kola šukar delija kelen. Ne on je od ova pomožija. Pa nastavimo Allah azza wa jalla ko pindu je njato ajeti te vakiri minga gali. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Mu Allah azza wa jalla a onda okola su zulumi kerge meninge o lafi javere lafia. Lafi vakerge ko ana sinelenge vaker dote vakeren. Veli, kido Allah azza wa jalla vakergalenge te kuven, ani dizem te vakeren so hitta. Eno gen oprost. Allah za meninge o doa lafi, pominga, meninge o lafi hitta, vakerindoj hinta. Mesto te vakeren afiker oprostin, ola vakerge pšenica. Meninge o lafi. Resul Allah azza wa jalla te a tegani okula su zulumi kerge. Meninge o lafi, ja vere lafia ko ana sinelenge vaker dote vakeren. Pa men puna upravo okula su zulumi kerge, uprave havaj ili tari havaj, azabi kazna muklam, sebepea kaj Allah sine neposlušna ili pa najne okolendan so kandena. A kate akalama nuša, sad su već pominjali, meninge o lafi, pa sinelenge vaker dojem naredimotaro Allahi, ko kuj beani diz, te narde šerea ke da ka kuven, te vakeren hitta,
oprostin, afiker. Abo Allah meninge odu Allah fi makerge hinta. Soko prevod bi značini pšenica. A kama oprost? So Allah valange te roden. Kase i tamo do? Kada kuidoi ki dis, te da dve šerea, valange te vakeren oprost. Afiker. Kase odua oprost? Pa lenge korkor. Naredimo sine lenge korkori pese oproste rodem, ama Allah odua na kerge, pa kaznime ulem. Su misli na onda, kedo manuš nešto, dikem, ola meninge olafi taro oprost ki pšenica, ama odua ne lenge korkori. Kolengoro korist, bašilende te kerot pe oprost, olenje. Sonda mislinena, so desini pe manušeja, koja nešto promini ko din. Nešto su pandela pe ko Allah ja zaođen. Nešto su pandela pe ko ne sa u propisi. Nešto su pandela pe menino muša Allah esere anava, lesere sifatija, svojstvija. Bud opasno buti. O manuš temenini nešto su i kodini. Diken sad na kao Beni Israel. Ola meninge je klafi koja hine lenge ku korist. Ala gete molinen pese baš oprost. Ne. Ko tante vakeren hitta oprostin afiker ola vakerte dunta. Šenica, džim. A so mi se ja onda kogori opasno manuš temenini nešto su krela klafi. Tarodini islam. So buta gdje često manuša kerena peske odolja. Hem razno disave kolako dini andrečivena. Pa meni ne na primjer hektaro pogrdna bučapola, kela pelafi, te menini nešto manuš panlo ko Allah. So često džanama manušateva keren. O devla kaj sijan. Ili isili devel. Nešto kod ja smislo manuš. Te menini nešto, ti izmislini pestar. Etani znači opasno buti. Ili pa opasno buti u koja su amende često desinfekt. Kada si tu ne sa ni potreba neka sta, i onda avem molinatu car demlje. Demolo ili završi manjodo, molinatu car demlje. Pa temeljine nešto su pandela peko Allahi, palo Allah, od ovako odnosa kava su kergeo Benu Israel su meninge i klafi, kova pandela pesine lenge, ona bud pobari buti. Ola meninge o lafi su pandela pe korkori kilende. Su kero to lafi baš oprosti. Ama temenine nešto je aver, su pandela pe ko Allah, ko tamo bud pana pobute popasno im, pobari buti nego je u Benu Israel su kergalijar. I onda avdje kad bi čiveo doki vaga, savi sam prisutna bučava meni i sija, men su meni naja, uopšteno po dini, uopšteno pano po Allah, kada ke bud popharujem, popasno keraja, nego li so kerja o Benu Israel. A diken so desinja pe Benu Israelja, kada so, meninge samo je klafi. Ono Allah fi pandela pe sine lenge sine odova. Ama abdio manuša, na marinena, no bratinena pažnja, pa meninena pirodini, hem ko pirodini islami, čivena bučakula na jedan vezan islamija. Razna buča. Taro nađevam izmisli mene sa hrača, kodini islam, posebna datumija, posebno rat, taro želbe, posebno akava. Znači laj veza islamija na jedan. Pa buti poopasno im pophavoj sa ke buča nešto temenine, hem kodini ne vote čive, nego li su čeđao Benu Israel. Znači bud poopasno. A u Benu Israel, koga meningao lafi, koga vanagate vakeri, Allah im ukla azab i kaznu taro havaju uprolendene. فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ Allah je zaođer, pa amenu pravopola su zulumi kerge, tak je havaj kazna azab i uklam. Bima kanu jefsukun. Sebe pea pe Allah sine neposlušna. Bima kanu, kva kanu glagol, optano si kavja mengek, optano je glagol
Стално. Бима кан. Стално, non stop и не послушно. Non stop. Нали нешто со сине па завршија. Него non stop. Вајте на глагол таро. Ази, ев сукун. Ев сукун, кед било за презент. Ма кате кан. Ола сине. Константно безотечко непослушна према лупиро господари. А наставено Аллах азza wa jalla кавакери وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله عز وجل hem kedao Musa baš opiro narodu, pa njesemo linja do akerja. Amen akerja kuv roblika ili kašteja uprav oban. Pa lestar dešuduj tarobar. Tarobar dešuduj izvorja i klile. Hem saumanuša džangle kotar tarosavo izvor ili vrevo, pa nite pijen. Hanem pijen, Allah je siri obskrba ili rska koja obdela, he makeren fesadi uprave kupeno Allah. وإذ استسقى كدو موسى كرجع استسقى то есть истисқа успари родинја бршин. О Муса родијатаро Аллахи бршин. Емдикен субханаллах пейгамберија алален бичалдејта не те поправинен, те наместинен, те лачарен, о халитаро мануша. Сар кет кема пелафи ко дуњалуку, а јарен ко ахирети. Олесета не бичалдео пейгамбери. Амаре буча те лачарен, сар ки дуња, agarda ko ahireti. Ama biçaldo peygamberi hem peygamberi su Allah uzalo ahireti su dikela manušente spasini ti kalentaro taritamina konuri su kero dikela te anel ningoro dunjaluku kotan lenge bršin taro Allah azza wa jalla rodel. O bršin tano baroni ameti Maşallah, bršini džava. O bršin taro baro ni'ameti. Kova u manuša često bistrena, ki strana mukena. Ni'ameti kova ponovini pe, non stop tamo. Hem pazem, o ni'ameti ke do manuši stile konstantno, non stop ponovini pe, na obratini bari pažnje prineste. Sađi ko te butina na šalea, Neli na džanea ko porco pred dinero. Keda amen klaninjam namazi baš obršim. Pa nikad. Pa su se nadameno da potreba, neli? Alhamdulillah, bršini si stalno. I zamislim manuša, su na jedna klanja ameti stalno, olajta neki potreba te molinet bršime se. Manuš, ko na ne nadikšav dug baro vreme bršin, o kaldini namazi bršine se su i tamo često, na primjer, ki Saudijsko Arabija udala. Dan danas u manuša, kad su to vakti, često kaldinena namazi bršine se. Pa je vrednost te bršime siri, ili pa je panje siri tani budbari, emo doahe ne zdi kako boro pani vredini, Keda pani a čola nego. Dobro, kad nam enda kvari, redko te desilite. Ama džanat te laldan tu taravan sare amen, sau paripahe muka sine amen ko momenti kedo pani a čola sine. Doista Allah, ko hadisi je pon pegamera sam najšuži sadaka tano pani. Najšuži sadaka tani o pani. Pa ko vakte pegambere surari salatu salam, o manuša čak sine hanera bunari. Emo doa mukena kova kufi, džanindoi šunindoje pegambere so akerjaka i tani najšuži sadaka o pani. Allah ko hadisi
Кај омануш, нели заради ја дженнети себе пеа кај динја пани е хајване. Заради ја дженнети себе пеа кај парарѓа панија е хајване. Кедо Муса родиња пани башо пиро народу. Добро. Кај Муса родиња пани таро Аллах башо пиро народу. Ки сред пустиња окоја периоди ке да тоње сарам да беш пустиња не. Па на не исто ману што вел ко хладо ем ки пустиња. Ко жего, ко хладо мануш буд побутер со паните издржини, за разлика ко жего, нели нила е се побутер пани пија. Ко хладо шаем 3-9 човек изопани, ама ки пустиња опанитано живото. Ки пустиња, ко жего, ко татипа, ко теладо, кашта, на не виде ништо те гаравето, опанитано живото. Истиска керела пе кеда иси буд ретко бршина, кеда буд хари бршин перела, тега но мануша, дова керена бршиме се, ема калеа. Кеда буд хари бршина иси, мануш те керел истиска, те клани намази, те керел дова бршиме се, а калеа мануш си кави пиро понизност, пири овисност, копор овисини, зависини, таро Аллах ја заоđe. Кај до намаз бршиме се, керим дој дома, башо бршимте перел, уствари одорео мануш си кави копор ов зависини, таро Аллах ја заоđe. А нели пенџато као пегамера и селам, и клолав сине често ки мусалла, ливади правдипа, понизно скрушено биродел со, таро Аллахи бршим ки дом те перел. Па сунети тамо ти клопе, ки мусалла, те калдини пе, ки дова, те молини пе, бршим те перел. Керела пе худба, калдини пе дуј рекатија намази са сокланини пе обајран. Веќе са ко начин, значи, керела пе истиска, то е стродела пе бршим таро Аллах ја заоđe. И си хадиси ки Бухарија, ко муслим, као Енес ради Аллаху таала анма керга, надикнуме пейгамбери алейхи селам, кај би воздел пе вас, дова те керел, нисо се авер, осим пруа себе пи обршин. Ако борчан пире васта, воздингја, ма бидикол тела лесере мусија опарнипа. Хлана дикнуме, нисо се авер те воздел пе вас, дова те керел. Аллах те молини, осим пруа ке да керга дова башо бршин. Исто агјаре, и сијек предаја, кај ало мануш, нели, куѓан реки џамија. А о пегамера и сам веќе си некај, ко мимбери. Па тега ни о мануш те лалданова кергја, ја Ресул Аллах, о шукипа, е суша, кај буд баро време, бршина пело, хрна уништингја сам. Сафа било. Па ја Ресул Аллах, була, кер дова те перел бршин. О пегамера и сам воздингја певастан, молингја баши едо, то есть башо бршин дова кергја. Кедо мануш која ки џамијем за молингја дова те керел. Ема ова ко хадиси, кеда би о пегамбери дова керел, башо бршин и сијек посебно начин, само мануш пирева стати рани. За разлика тари дова кеда нешто молини, и ране на ѓахар. Но меѓутим, кеда керела пе дова башо бршин и си предаја, кај го пегамбери бирине на ѓахаре, наопако тела кера, кој ша гјат изрази намен, кој ке са ко начин видовини е бршиме се о пегамбери салалаху алейхи ва салlam. Ема ова ко хадиси пралален, субханаллах, торо сасам која кери, ке да оманушавише качинавен о зекатите ден, о Аллахи качинави бршинте бичален. Ке да омануша качинавен зекатеја, ондо Аллахи качинави со е бршиме.
a peki predaje, te na oveno hajvanja, o Allah ne bi hiç bršim bićani. Te na oveno hajvanja, ne bi o Allah hiç bršim bićani. Pa je tu Allah so robu, so astea klari, čaluni frdea. Pa te na ovo je guruni, te na ovo bakrovu. Šaj pa ni na ete pi. Bršim na ete dike. Ma kad te puma pe, وإذ استسقى موسى يمكن لو موسى موليا برشيمسي خاطر دوما كلام كو وموسى وإذ استسقى موسى كدو موسى دوا كلام برشيمسي دي كان يقدروا نعمتيا بشكلوا متي تانهم صبوت بوچا عندنا برلمانده Buča koja ta ne dindehme peygambere se Muhammedes aleyhissalatu vesselam hemamen islam najte penaj dilimi kotorano dva učestvujna kodo jektaro dva buča tamo namazi baš obršin u Benu Israil naštija nešto agihar lenge dova kerja bršime se ko o Musa Sinem peygamberi kervalin gedon. Te kergao peygamberi doa, nu bršim. Te na kerga doa, na ne bršim. Znači ova našti so, kor-kori ova te ker. Za razlika amena. Anu și kad dini namaz, kerva doa, Allah je volim. Pa i posebno blagodat ni'ameti taro, Allahi azza wa jalla. Pa tega ni nastavino Allah azza wa jalla palo so Musa neli molini ole baš obršim. Pa Allah azza wa jalla kao kerle se فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ Pa men va kerja a tu kubu pralobar kašter. فَقُلْنَا Ja da li pominjavamo na kvafe, kerja nešto la filestra. Kvafe Allah vela kada u Musa so molinja bršines. فَقُلْنَا Fe tamo u stvari odmah. Palo so Musa doa kerja, fe odmah men ne sema kerjam. So, doa kabulju. Omolinja, odgovor odmah. Ema meno ne sema kerjam, kup kašteja, uprav, opa. A dike nijameti, palo nijameti, mašo Benu Israil. Pa men ma kerjam, kup tire kašteja, uprav, oba. Tire kašteja, ili rovlikaj. Rovlik, ili akva kaš, pomimitani ko Kur'an, hem ko javera ajetija. Penjavdaka, neli mašo Musa i selam, su inele pea rovlik. Kada litalo slučke, kada Allah je učela je Musa ko penjavdu ajeti, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Musa. O Musa, svoje doa anotiro vas, učela je Allah azza wa jalla. Pa o Musa i rani makeri, ma pajtano miro kaš. Ama na čoloke šuna. A kvajtano miro kaš, tona kileste da jam dinama, ostojinama. Olea starava o listija taro kašta, ne nisu peravi o listija, em dela hajvanente parvare. Em vlaj sima javera potrebe olea. Učiva. Što pučela o Allah je Musa? Što pučela? Što je odvano tirovaz? Napučela li o Allah i što kere olea? Nego jednostavno, o Musa, što je odvano tirovaz? Odgovor bivala ni te ovel so. Kaš, robnik, en gotovo. No međutim, penena učenjakija kate, manglao Musa poput erlafi Allah ja te kero. Na manglata ću kod vadno, kako je neka slično puća, sve ti odvadu kakva pani. Na ne odgovor, te prepador, neka lepa njat famela, stala, abdesi, pijala, ne. Nego sve odva, en gotovo. Ali
Маман гледал Муса, попутер лафи Аллахе текела. Со се опучи бајлео Муса, се одвам ти роваз. Каш. Але Муса се одвам. Дејан динама кинест, леа перава о листи. И си маја вер потребе оня. Па пало до Аллах азza wa jalla вакеле се, значи фекулна ضرب بعصاك حجر. Па купна тире ровикајни, па тире каштеано ба. А пало со Муса куела, суде синика. Тен феджерат. Па опани кило избијата руба. Пало со Муса куја. Дике на кате како минјам ти худба. O Allahi zadužinili čivela, Musa pirelo vlikako bar te kuvel. Ama šajanjo paniti klotaro bar, bizo Musa te kuvel. Šajajlina. Šaja. Ama o Allahi akate si kavjamen, kaj si amen obaveza, svako je kamen buđu. Sosiđi amene, kogor si am, ko mogućnost, te kera, a palo od ova, te ostoji namen, te da jandi namen, ko Allahem ne se ko astate muka. Aj tamo je boću žog pravilo, pominjame ki hudbada. Znači, susiđi tu te ker, a u rest so. Muko Allah je zove. Ki osnova je nemoguće ti tle upanita ruba. Ki osnova. Ali Allah imam gledate si kavije mu'minen. Sad te da jam dinen poprilest. Tu ku. Ji tu te dano so. Te kuve, a upanitano ti klokano Allah je zvođen. Ma pa je tamo pravilo ko saobiča. So god, savi god situacija. So šajte čer, a o rest, ok, Allah je se zavođen. Pa je tamo je buću žog pravilo, kad bi anale kamaro životu, bud posrećna bi ova. Bud pobahtalo životu bi živina. Da, men baš isto koji buti se kiri namen, čva men je gajla sekiraciju. O și kiri asta vdjam. Sekirin to apalese, sekirin to kolese, sekirin to sad pola koasa. Sad god, tu plaviri nea, Allah i pali odredinela, i pali ova sara Allah i mangjela. Maldie, o manușa pravdinena pe acalea. Suniște la cerena geamă. O paso. Mente cu animal si ne pare în pogene mica geamă. Iar, șunghera cu alfi. Mente cu animal, pare în ca geamă cai. Ia. Paso sună te claină. Acu ca geamă chia. Na, nego torojtano so tekere, o kwaso Allah ima redia, a palo dojtano Allah soro dindo lafi obećanje, kaj ka pomožinje mu'minani. O Allah obećija dia po lafi, mu'minen kaj ki cedila na neta čalo. Ne izlaz ka del, ven ka pomožinja. Onda on šaka lea pravdina, o te klajna. Maghiara chiar cu genii pare po pleacă. Ne chiar. Sucede tu te cer, ao rest muc, e Allah essa zoge. Donc, avant palo so Musa khuđao pralobar, dešudui izvoria tarobari kile subhanu. Ko dešudui tana, pani i kilo. Palo so Musa khuđao oba. A kama bar, upravo kovo Musa khuđao kaštea, hlape kaj sine, četvrta stobar. Sad, kocka su, ko šta strana. Zvoj kva baro Musa lerale tari Sinajsko gora, to je taro Sinajsko brego, Kitur, kada sine, MPA znači piravljanje. Mogla bar lenca, ali ne celo vreme. Pa kada bi varane pani, o Musa bi kuelu prav, oba pani bi klov, ola bilen ko borlinge valani, a palo do pani bi palen korpori pestar, a čot pa duga nastavinen dali teđan. Ja vera prenena nam, a kava bar, pala so khuđao Musu prilestemo pani i kilo, kava bar bi ala kena ko svakojeg pan,
кај год бија чонте од моринен, тоа од тоа исто бар би пален од Јерусалем де би појавинелте. А од трита пенена на него тоа си не било само бар. Било која бар, управково Муса те кувел, опани би иклел. Опани би иклел. А од Саид ибн Џубеир, ученико нели таро ибн Абас, па ќе бега тоа и не окоја бар, со Муса у пролесте чивја пирешеа, ке да и калдја пешеа те куел ке на ангел килен. Нели пенџарди случка ке да обену Исраелчања, помијамо тоа, марена ли се муине и зазвинена ли кајтано килало и сијени сави маана, па на ангела и на Муса ренца те на ангел заедно, па улав дјапелен да дурило, а рачал преко е там коте ми сија кајтано коркоро, и калдја пирешеа крет, ен чиѓа управлек бар, а нели о бар делате нашел, а о шеа управил си не се, те прасталпало шејата стариот бар, кога нашела ли се решенца, обели Исраелчања ги тели, кај уствари са 100, ништо не се нани. Па вакерена о исламска лимија дисари, тоест о Саид ибн Џубеир, ученикот таро ибн Абас, пајтано два бар, со нашля си не ли се решенца, ке да и калдјал прошејате на ангел, пајтано два бар, со куѓал му со престе па опани и клидо. Ама вали. Али поисправно мишлене, тано саогод бар. Управкова би куел Муса опани би клидо. То се јараво дете ни муџизе. Но поэтому и тамо најисправно мишлене, било кога бар, било кога бар. Добро. Па опарине коцка стова кергјам. Та во свакој страна би клон по 3 млазија, сад по 3 изворија био. Четврста стобара, но шта стране, а до свакој страна по 3 кола би клон. Шта? По 3 дешудуј. А они не баша добро. Дешудуј племења сине, или халипа, братство, сарва керико доа, ем свакој племе, или па фисо, джајакотар која извор, па ни те пија. Дешудуј. Ма дешудуј не уствари кој прала. Дешудуј племења, сосим ја. Од човека се, таро Јакуб, Јакубе се реки, од човек, значи, свакој клендар и не ле пиро племе. Значи, дешудуј човек, свакој не ле пиро племе. Ема до свакој извор джајакова племе кота, па ни значи капија. Али ти ке накај. Оква со Муса, пралајен добијатаро, нијаметитаро благодати, на штио велко степени околестар со добијао пегамберо Мухамед алейхи салату вассалам. Дикено Муса добини муџиза текфул, робика, кобар, еман добар панитеджа. А дикен муџиза е пегамбереси висохинеле ово. Машкар лесеренаја панитеджа. Макета ни побари муџиза, торо ке муџиза. Машкар лесеренаја панитеджа. Ко хадиси ко муслим бешела кај пегамбери ке прилика ко друмо сине, за сукјепе саворе, лелалено сојба, ко сабах на уштие ко сабах. Маздињалено жего е камесо, татипа. Па ке да уштие саворе, ектаро асхабија раки салило джурупи, а он ко друмо, ке пенат ко друмо, дета ни пустиња. Гледа но ли горе друмо? А ки пустиња, па ни на мен. А бумапе, Пегамбер селам, нели наредиле билалесвете да е зади. Валла ква сад ва ярсуала джунупи. Апина сахибе узар ква летемуни. Па летемуни калдинге значи о сунете сабаесе, у куињапе о икамети калдинге о фази. Кајтамо планини песа, ке до мануза совела на уштела. Салаву перодесно предај. Значи, пегамбери за сукјепе, сауре, никој не уштеа по сауре. Ало да се уштие, значи, езани, сунети и камети, фарзи. Само нормално. Добро. А кога
ресте ке манушња. А ој пирави пеа дуј посуде, дуј саҳања пани. А они неукупно само асхабија му пегамбери сарам да мануша. Па пучела план, кај си пани? Манушите одма реагирија план, туменге пани нале. Тоест на класу ти чена, манге ме фамилијаки. Добро план, кај си пани? План, джико пани си будбаро, хириба. Теджал печак ем хајванија. Па ангела по пегамбери, план е да мен сарджама по пегамбери. Кеда ангела по пегамбери, пегамбери сам лата и посуда и сахани, достоинела перди пани, по пегамбери чиѓа пироваски посуда Андрей, емо пани почмиља те авел. Па саворе пиле чалиле, перге саворе пире посуде, емо куа джуну пичак со сине, панија чиоте на нјот гусулите. А па ова сархетија кала манушњаке, па куњела ке хари маро, ем урме, ем сархетија значи дингел. Па ќе манушни е напен гели песке кере, на е мислимак. Ке дали ко пиро народу, прво со акердјакма, о манушаре, или алава туменге план, таро најбаро сихирбази, или план таро пегамбери, три тона не. Или таро план баро сихирбази, пела магие, или план пегамбери, три тона не. Па примињао ислам. Еднома сам лакоро народу, да им себе пилате, хуѓе кои ислам не муслимани. Пена тја муџиза, побаре тали муџиза, jer ti ostao u redu. Ti klov panita robar, na nedobor nemoguće. Ti ostao ameno dva neka dikaja. Ек, например, неде арачуваки природа, машкаро стене, нели? Дикаја панижа, леке водопадја, ти остава на не немогуче. Абе, на, ти кловтаро, машкар конаја и пегамбере се ли пани, ти остава као, па и као нешто буд побарзо. А ти абе предаја вела ѓарка. Таро Џабир ибн Абдуллах, клапа ѓарка у пегамбери, викија е манушен. А у мануша укупно са тотално не 1000 паншел джеми. Он пегамбери чија пироваски посуда, ки посуда коти не хари пани, па тародија посуда само репине. Чалиле ем перо трушали па ачхавје. 1000 паншел манушен тарих посуда пегамбери чим дој пировас, чаларѓа са пање. Кала муџизе со авена. Авена себе пеја. Со се себе пеја. О Аллах, мојата учврстина. Те зурал керема рушен те барјар не го рима. Ем пази на не бути. О Аллах и на казнине манушен. Осим пенела пало со авело пейгамбери. Си кави пире муџизе. Ола на верујнена тега на Аллах и бичали со. Лазаби и казни. Ова е. فنستعين الله عز وجل ان الله قد علم كل اناس مشربهم. Hem svakoj klenda, to jest Allah gde šu bi plemenja ili fisija, dža je kotar taro samo izvor kapijen. Hem neki averenge, subhanallah, ko pibe na smetije. Gde šu bi izvorja, gde šu bi plemenja, koje plemen, Allah valim pozom dženesine, a le pile, a je kamere se na smetije, a pa njeja čaline. A nastavimo Allah azza wa jalla je tuma, kulu vašrebu mi rizqi Allah. Hanem pijem, tar Allah esiri rizka. A su si verengi Allah esiri rizka, pomingam, Wallahi rizka nenge ki pustinja dija, prepelice, a kergam je taro najukusna vrste taro čirikla, hem mana. Pomingam mana, si različito mišljenje, nego tnola sar tigarice neko, nebitno, soboto, rizki taro Allah azza wa jalla. Čale sine, bukharena sine. Hem pijen pani, vašrabu, pijen pani. Pani kuma Musa, ke da fuela upravo baremo pani kljova, hanem pijen so. Udeta je rizka. Allah je siri azza wa jalla. Hanem pijen. Pao do Allah i kuma وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
Ема сао границе ко фесади, ко нереди, те накхавен. Па док пенела пе, ма управле кув неред фесади те керен, од значение. Кај Аллах си клејтане веќе неред фесади ки кув те керен. Пазим. Ке джаја те беше негде, ко нека сте, ко зиаретите чавеца фамилијарно, или неату темпенеа, е чавење ма случайно те керен да их бедам. Ва кереа околе чавесе коајтано беладжија, кона бешела мирно. Пале се па кереа одо. За разлика ма евлади, мирно коа, не се ники година перала туки ке джаја негде ко гостолоко те принесе дрек. Беше раати, ма со те чере. Ама пене околе беладжија се коа, но стоптано ко беди. Ле упозориме. А дике на като Аллах се джа. وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Мако фесади ко нереди од границите на кај. Со Аллах макеринеке. Па со се оласи кав девише со. Ко фесади, ко неред, ко проблемија. Пенџардој од макилене. Дон дана значи. Па ква са Аллах со макери се вепе. Ало со са делен таро њахметија, ко делен води. Сарамен дигами пример. Уаджа ко бешибе, е беладжија се пенеа, беладжи, мате кере со ратите беше по народу, мате паге дисо. Ама на макере, ти кнесе која беше на рати. Па доле со Аллах и венги на макери. Ма о границе ко неред ко фесади, те накавен. Кати иншалла утара Аллах си зенеа кај чова, па като динаме, која вер куркоте на старина, коте обену Исраелчања и силенек посебно жена. И ако не ги режеле, никад чалена не. Увек, значи, нешто ленге помињава, која тозом путја. Увек нешто ленге фаленѓа. Никад на и не задоволно доля со синеле. Така на старина е каро дукачко аетеа, чувар бешуето аети, кото Аллах, авена по Муса е нешто родена. Така тека чувала и се изденеа, Аллах те доктумен свакли хајри ко сабари, сулавијенту маро вакти, амилен авдија кате. Allah Azze ve Celle tebareke maro ilmi jandifa Udamen hayri tarakwa beshiba Kitkawan ko Allah Ko mizani tar shukar dilya Amena kawata rakha Ho insaste wa akhir dawana Alhamdulillahi Rabbil Alamin